watching Manhyia. As I'm getting to where I've been, I catch the mini of for a woman. Say, for modern Manhyia said the 6 months leave of absence from New to Sana, you are number 5 so University KNUS. That's assessments, but Encyclopedia, no. Hello, Abushafo. Menim say wada do mo ho ye pa. Me den cha sonko abramu nyina. Video we statement bi ana Mamponghene kan e wo Manhyia some months ago. Na mesere pa na me pesa me de bramu na esanso ye adisuade. Say na Mamponghene me penasem pa. On say makoya santini na kumase na metena na kumase na menyine ye na me try say me hunu yabakosem even though me a Christian but I try say abakosem ene amamre no de enkuntia Bible no eno de I believe it de kutia Bible ene the Holy Spirit no de I don't believe it na Mamponghene on say some be hwa ono ne yen vice president ewo Asante Kingdom ni mu me fan say otumfo ne ye ene yen president na Manhyia ene yen parliamenta Nana Mamponghene ono ne yen vice president enti me penasem pa ena so far no maintain say no ho aba asem bi anase bi a wakoye bibi boni bi anase bibi he's very educated person na yebe introduce you new Asuminyahene ewo Manhyia some months ago ena na all can say oye encyclopedia enti na aya mesere pa okan no amanfo no mo ho nyina so esere enti me pese me de bra mu asere sem but oye santinia I think say ye bibia ye betimi ede afa na ye de asere mesese oba share video yi ama foforo say any first time oba me channel yi so abomodin na subscribe to me channel yi me na like video yi na share ma foforo so drop your comment so na me hu de wi a osi dwene say dem make no matter tribe be a ofri mu no be proud of yourself so ye fantini oye ceremony oye dagombeni oye frafreni oye eweni so ye kristoni nko ade a nyame bo se nyame a onim de ye no obo eko sa tribe nimu so be proud of yourself na don't look down on yourself ena oye santini so like fellow Asantes no we also shouldn't look down on any other person or any other tribe. We are all created in the image of God. Me Asante adia eye abosum semni ni amanema no dia mempe but ni ewo mu a eye papa na en contradicted Bible no dia ya na I fully love it and I fully support it. Nti we ye Nana Mamponghene ye vice president asemo kan e Manhyia ewo Asuminyahene new Asuminyahene na omodene ba Manhyia na ya futuo na odi tu no. Nti I really like it. Nti I want you to also learn something and love together with me. Now, I know say you subscribe to my channel and like my page and share to others. And you know, I want to thank you in advance. Thank you very much. Asuminya phone na ima aprefa e so dey make any say e manakwa no si dey ba joro etie Asuminyahene so watching Manhyia as I'm getting to where I've been, I catch the mini of for a woman. Say, for modern Manhyia said the 6 months leave of absence from New to Sana, you are number 5 so University KNUS. That's assessments, but Encyclopedia, no. Bompata hine wo. Nana kuma hine wo. O nyuma bibili wo. A friend of Chieftaincy Act, Shanti Regional House of Chiefs. Traditional name and name from Unko. Sabi, otu fuacha Manhyia wo. Otu onigina. Na hono na adwuma wo yi. Simson na adwuma Nana Asuminyahene ko hen. Committee fa Atosni. They call not apply, not leave of absence. No minimum 6 months, but Nabra, Encyclopedia, Mohammed Sosis, Nabra. If what I mean, Miss No, woman, a fine name, and over. What must you be? Must be.
Nana Manhyia Jean. Kumasi Abrimpong. Begina Nana no Manhyia and Ansa na Mekasano. Nana no Abrimpong Kumasi Adishie. Mesdames, moi papa. Begina Nana no Manhyia nim. Jina woman ya mo ase papa odos ane kuriye ane ye twatwo pa ne obuo a ye nia de man ho asantima mu ha ne ye ka bo mu sedua ba ko te se nipa ba ko ne ye den ne ye sum ye ne otumfo ne de ko no kurachi ne da mo ase papa ye jina ho pinti asantima ho ko a na hia asantiman ko asen koso na de yakokoso na de yakomamu yetie enti mina nanum kumase man mamu nsuro hwe aman hene tai mu nyina amoji ti asantiman de ebe koso na ebe koso enti na bantu man hene metwa ni tietia asem osi ya ne se ansa na nanum be kasa wo badwa mu ha no ya basi ya tuma wo na ya dihye no ayana na hema ade no baaye no ya siro se biaku kokofa no bra ni nyina hwe ne Nananom momienfo odo ni obuo nu saa nkoso na bibia nana sante hema ane konti hene bantuma hene ode abetu nananom anim amanhene yasomu ayeyo no yemfa odo ane asumdwe nko a ne yemfa nyo ne enwie ne ewia na santima ni monyam no ebesa aba ansa na pe ne ewia ye ne enia ketewa aba no ankomo de ya piti ase ya twetwe wo dan mu dada na yempe huo ne de saata na chi na fe wono afoi asate ya gina pintin wa kire da afei de ayi kase ne ade ne nyina ebeyo sa na mesra santiman anonti mena nanom asantiman ene adehye ene nananom me mamokosa kosa me damo asipi bere makase no awaba no etua mo manenti se so wi ibaka bibia wie dia na aman ne so asom ne ababo so ta machi dia ene na ese ase da wode ba atiame da ma bo mame sadia
Lana Mafagutus Kaino. So, yes, Lana Kaidesi Apatemna for Yamani in Africa. So I presume I be allowed to hear money now. Masum. Yeah.